Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. All Meghalaya Domestic Workers Union kabalong kunhun kapet yakabhagamian jongki lai hajar ngut kinong traying beriu ki bala register bat ka union ka ju a jingerap ki para khon da ka jinge trailang bat ki bor pulen haba kinong traying beriu ki ngan ha ka jing sha thambor ha ka longren yeng ni wat ha ka jing sha le be ijon ka president jong ka union ka kong Patricia Riatam ha ka jinge kran bikla pathai khubor ha ka arphau tri urumphang aratar arpusa ko lai thu ba ka union kala yo bun ki jing ujo na ki para khot halo ka jing sha thambor ki baharukam kalau ongru bakum ka union ka bapet ya ka bhagamyan jong kinong traying beriu ka kit khia na ka por sha ka por ban pen ba kinong traying beriu kinam ngat ha kinu jing sha ban ben ha kinu ki rukam Setelah iba kami ni mo, jadi kita yang ni juga kita staff, kita dah yang nak bentar jogi, dan ni juga banyak keren. Dari sini lah punya pen hak tu kopor, dari ida baret kamu nila punya bahan dan kita minum teh. Henry kalau ada koi kaki kecincang kepala kami lese, ni yo banyak kenduk kabat bat police department tu, Nilan ba apa nilen hata katen jo ka movement nilen insim ong ba kani ka movement ba ka don kani ka movement nilen idawa ni hapan pet ba na nimla apan ong ba parro ni ki ba training bringi ba hado ha ka jinong de ko mo teng ni don na ki ba ki ba training bringi ki don na ka jong ka pa ha be jong ki mo ka jinglong ki ka mo pin su tana ki tra de se ka panlong ki tra ba ki don me ki pensilam dia kamu nilai kamu isnap siakan. Kaya kita kamu belum berpoin hatu kat limpur. Yang sebenarnya kan orang yang juga wah kita lagi utama. Dia hantar ke ladang hidang don kacing lak punya penpet ladang hidang kacing lak. Bisa share pada tak awal pada kenal. Dia senama kita nak kita kamu. Mau kita kamu duki kita kamu dia share poin bilang oh yang bah piwan dawai ini lak mana FIRP. Dia kata ni habis ni baka. Long ni habis baik dah jing bahar ka jing ema in kwa ina kai man mi ke ki je se kalau kundi kin ba haba kila lo ki major case gitu te ki ka harassment ne ka abuse unta kin te ni haban ni yo support lagi police station kin nama ni haban pan jing rak lagi dese authority ke kila kan IPS gitu ki try dani kido kongki bahaya macam tu kipun kias bagi lain tu pan handle pin tengkat ki staff bagi kalau mau untating bagi staff bagi ni department of care te itu kita kias te ni set sofi bagi ni hapan yang kedua bagi pulat ki pom bagi don ki kias ki bapher bagi hapan yang kedua bagi we bagi department ni Kumta dulu dia kalau dia puncak dia kata nilai dulu pen kata jing don kali movement dia kumta dia dibaca abuse diba buat kakam silap tu kata semua kalau pun ipun kita dia sebagai la akan umpan masuk ni idan kisah apa itu mana semua mereka lokal umpan Dari itu kita register apa organisation technician kecil-kecil. Kita bapar register pemerintah ikut agenda mana. Itu kita bapar register apa organisation pada yang nak orang lain. No. Actually, this kind of cases, before we are going to identify, survey any area, we used to take permission from the local headman. So if this kind of leaving domestic workers cases will come, sometime we got information from the local headman or from the leaders of the union, those who are staying nearby of the locality. So this kind of cases also we used to handle. It's not that we cannot do anything for them. We are helping them, but if they are not registered also, we cannot say no, we will not help. This kind of cases many times usually came to our organization through the kind from the headman or from the part of our union leader, either from the group leaders.
Abang ni juga kau bendera kata kalau kasih nak kaji start untuk sabkar ni suntuk bagi dan kam nama pale abang ni suntuk kasabkar ni kasabkar ni ka ni dan kam dia kaji ada ni dan kam kaji ada kata kasih kaji start untuk sabkar All the employers kejungi isokumen nama pale isokuron ko ni employers lu ya mensiam employers ya mensiam dia kejungi dunia ni kokumen nama let's say nama timna kan bapak ki members ladang yang pendukung kita ki employers kindon ki iwai ada si kindon re kono haka cinya ki ki bapak ni kami ni la dan tam ni ha for social law ki employers let's say ki pasutu ne kampat poi ne ba kampat poi let's say kata ka isu ko sarkar kan shimi ai na kabanta ka pandiara ini let's say on la poi kata ka port rayo ka ki nyimna badam. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.